Sekesandi sarang sami ngiring menjarang pengastung karep. Om Swastiastu. Semua yang ulun yang sang yang manubu mogetan kecak kerbau sang dharma gitu pengeras titin titiang ring iratu kang yang ning kalengengan sane mepawayangan sang yang saraswati mogetan keni kecakrawau titiang rawen sepesan pisang sani makin modarmo gitu muncarang itu santi menawi do wendem kayuwangan ya teu kepirangan inggih para pamirsa Bali TV kecunduk malih sareng titiang tatiang darmo sajeroning ngenterang acara itu santi ngeninin separinikan puniki darmo agama ngiring limakang sajeroning darmo negara dan lali titiang ngaturan suksemu ring Bali TV doaning sampun ngicinin puniki galah sani becik nagingin acara puniki inggih puniki seke sandi Pedom Sari Batu Bulan Gianyar jaging awitin melarapan anduk pupuk utawi wirame seronce jurusan Kaiwamidang Yantan urung Rasaning hidang Sampunang pisan punika mapokayun yen durung preside ngerasayang rasantuh kayunan mujan yantan gurung rasaning sujan semalih sampunang punika mabawasan yen durung presida uning ring rasa sane pajang bawasan amen yantan gurung rasaning amen punika taler sampunan ngawak punika ngamil yen tenuning punika napi punika sane pajang kamil ayo gawe yantan gurung rasaning gawe punika taleri Ratu Idedani sareng sami sajeroning makarya maparilaksana sampunan ngawak yen dening punika nabi pekaryan sane pajang kami para pamirsa sane mangkin lanturang titiang ngaturang puniki wiramo wirat jurusan daging jagat punika wektu kekalih kebaos punika iwang lan siang latri suwakodoke wendon lemah wendon sane pedang wendon sane seneng wendon sane sakit
Baramati sining rat kabeh Kuwi wenten panas wenten terus punika maka sami ning ayang tiga daging. angin nyaman ngawe gar gitu Ini angin sane ngasir-sir tur paman persidu ngawinan ledang uyak pipi kayunan. angin riwut ngawe biya pareng ati Puasa punika nalur angin sane ngalinus barak pisan punika ngaweni ngeraris jejak sungkawuris jeroning. Laren yoga samadhi mareng desa sunia Punika makawenan iring madyang yoga samadine ring kenake sanesu. ngawe mana suacinir Mawenan ricat kalaning sepi mangno persidu harus pikayunan ning dan pepatul. ikang netiasa mau bareng we biya pareng Ini pori ini kan sane uyaki panas baro punika pacang ngawur. madangan sepi mati siap rekan Punika makawenan sepi tis punika ngiring rerak sinarang sami. Para pamiyarsa sane mangkin lanturang puniki antuk wirame basante tilaku terusan. Sajeroning punika ngastawide patut tilengan punika pokayunane pinake punika salana sida nungil rengide Sang Hyang Siwa. Yen sampun labda karya hida melinggih ring sajeroning pepayunan sami suci ning nirmala
ora goyang sinar suci surya nanging nenten yo prasida antuk mangihi sampune prasida ngebek punika ide ring sajeroning pekayun Dewa Ratu Basmi kawentenan kebiyoparan kebingungan ring pekayunan sampun sida antuk ngeraga yang pasek wetuning punika kawentenane medal punika keris raris sida punika nyuniate saged tilenganing ngambek tanuyate dadi kapitut para pamirsa sani makin lanturan titiang puniki antuk ngaturang wirame rajani durusan inggih wawanen malih pisan para dewa wawanen malih pisan inggih para dewata nika sareng laris antuk asura ning ayam metirte kanyakan kadida pacang amur kawentenan tirta amartana punika aring segara apa samudra Tukan segaro ni punika kebaos dahat suci pisan. Pangleburan Siane presiden radas ngelukat ngelebur ladok ini kering jaga. Ya modang yan ring sagar. Wah ini punika maka awenan ring segara pasti kegenah. Pasuciani harjo dewata
raris molasti minakadi nyucian para dewada namakami wakara tuimo sang moyatnya ngopot karya ini sapunika sansane presida moyatnya mangna presida puput kenging yatnya tuwi mangastudi yang segara giri punika makawinan wonten laris sanika baos nyegara gunung mriki Para pamirsa sekadi sane sampun katuri wau patut gumanti sampun puput ngelaran karya agung nyegara gunung nunasica ring ide betara yang segara taler ring ide betara sane melinga-melinggih ring gunung agung inggih sane mangken lanturan titiang puniki ngatuk Ad Wirama Suwan Dewi Dursa Waluya gua punike kewentenan nyane sane dahat kededetan moha punike kebingungan made punike mabuk kas maler laksana sane ninten patut punike ring jagade malah di bulannya magang maka wisya kewentenan letohe punike nenten dia sekadi lelipi Dewa Ratu Sane ngaupas dahaten kabinau wisata sang weruh riakana jurang kali sapi wonten presida punika luput ide sang rumaga pranyan ring kewentenan kawah nerakun kalingane sasra sulah nika praba wantah daging-daging sastra punika sane patut lebang angin sesuluh punika nyuluhin parikramane sane presida ngawe galan punika padang para pamirsa sane mangken lanturang malih antuk Wirama Sekarini terus Watayatnya ya gelar wanyo padan sarau buta putih ring margian putriyatnya ne punika angin raris nyuda malah nyupat kewentenan buta putih ne dikiring jaga ngawi tenterem ikang jagat apaan buta sampun
somya niku maka awenan rendram kawentanan dedak jaga duanen Buddha kali ne maka sami sampun sidarasi kening sakerteng rat bodhe kaletan mancane Residu habis kawentanan asri turun tirmala kawentanan jaga duaning Buddha kalon sampun nenten nguru kado malih ilam kesang mangken warasa woi jadi cakalan yang dilem kesango ngataun ngapisan pengarau ragung riweng catur sepatu sampunan lali ngaturan tau ikut ring pempatan agung inggih para pamiyarsa lan orang ngantuk wiramo sroja ini hangga serira puniki waluya gunung amuniki nalar pikayonane sane mau tamu waluya paling yanti itu sane rakat kang hati pikayonane waluya parekan kepradnyanane punika waluya geni presida pajang lepas riki jerone wagaking kayun baperbaku ini kukuh pikayon duwe waluya kemok sane kukuh dan bina kadik kekukuhanipun itu sodar moda teken kesadon busana damu ngeraris kadi keramane punika angyang tetekan kepradnyanane punika waluya busana sane ndahat mawon para pamirsa sareng sami sane mangkin titiang kepada untuk kalah puput dan titiang untuk para musanti om santi santi santi